Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong palmutlang ta arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Tuwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapaulwan. Awan palimod. Adi lumtaw. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Awanan baid! Mama, pinasagtandak mo ni titong pa. Gaputan natangken ti ulom. San kapulos amay sursuro. Anya ka rin ti sarsaritaan nyo? San kan nga gindida mo? Amok! Ti panakipagkita manen kini Hasmin. Anya? O sino tinakaidanon ka na kayo? Saan mo nga muwan? Nang tangdan kayo kani, ti mang paliiw ka rin ti amin nagaraw ko, mama. Naibaga akon nga isinamon ni Hasmin. Tadyak kayat nga iso ti asawaan. Ay ayatag ni Hasmin, mama. Maladaga kapailaang idinay tulag kan kini Karen. Apay nga minada kayo adadakkel mi ti mang pili iti asawaan mi. Gapota saan mi akayat alumamis ti linangan ti pamilya banal ken delyon. Iso nga intanida kayon nga anak. Sana may parabang tinaramidyo. Sika lang tinagreklamo. Awan mo ti problema kini Karen. Gaputaday ayatag asabali, mama. Masursurum tungayatan ni Karen. Saan, mama? Saan nga iso ti ayatag? Di nakibabay na nakitultulag iti pamilya banal. Kayat mo man wano saan ni Karen ti asawam. Asmeg, nabayagan nga agayan ayat kayo ka ni Brandon. Aging kakadiita. Awan pa'y plano yaw nga agsimpa balasang ka. Apay tatang, kayat yun ang makiasawa ak. Naumakay ka din kanyak. Ni, sa nakastarak. Ngamno kadagito yan ti panagasawa yaw ko ni Brandon. Matulungan kayo pa'y ang mga sikasun to kadagtagbalin nga anak yaw ta napigsaak pa'y. Awan pa'y mo't timbagbagan ni Brandon nagsimpa kaming tatang. Nakababain mo't no siyak ti mangidarirag kan kuan iti dayta. Anya nga tano kasaritak to intun umay manay. Ay, saan tatang? Ang mga ipagarup na nga ikamkamat dakkan kuana. Bayan nyo nga isuntulatan ti mangisingasing iti panagkasarmi. Anak mo rin, Hasmin? Kunak na dasa nga ilik sa bali. Apay, anda sa bali paspasungadam nga umaya sa nga ilin? Awan mo't kat di. Ay, sumra ka. Agyaman ak. Kaano lang tiyay mo? Ngam imay kamalan. Ikaw, anda napatag nga ibagak ka ni ka, Hasmin. Anya tinapatag nga ibagam. Kaya't ko nga... Nga? Anya? Apa yan di mo may baga? Ay, ayatin ka una, Yasmin. Amok, iso adimon ulit-ulitan nga ibaga dayta.
Gapot ay ayatan ka unay. Kaya't kong agtaraytan. Brandon, among ka di ti sarsaritaan? Amok. Limpyo ti panunot ko. Apay nga ron nga ibagam ngagtaraytan. Idinto tamumot as aanamong datatang iti relasyon ta. Kaya't ko lang ti makasigurado. Mabit lang nga rod, ayabak ni tatang. Anya ti ibagam, malasang ka. Aday baga kada kayo ni Brandon tatang. Hasmin? Sige Brandon, ibagamon. Oh. Mulmula ka atan nakmutlat tan Brandon. Apay adi kamutan makatagari. Uno siya akong timang ibaga. Ala, ibagamon Hasmin tanay. Ag nervyos samot tanto ikaayan-ayat mo. Tatang, kayatin ni Brandon ngagsimpa kami. Agpaiso ka na baraw. Tata, no, ipalubos kan siya namong kayo akidawag ang tiimat ti anak yo, agkasar kami kuman. Apay kit din na jak ipalubos. Sige, ibagam tungarod ka ni Mamang Mau, tao may kayon makisarita, tulagan tayon ti kasariyaw. Nangag mo, Brandon? Kung nagtupay kat nga umanugot ni tatang, iso saanin anaskan nga itaraynak. Anya, planom nga itaray ti anak ka, Brandon? Ay, kuha tatang. Saka matasmi, ibagam pa lang. Nasaya at kasimbang putkan, Brandon iho. Apay mama, inurura yung kaditis sangpet ko? Wan, gaputad da sa nga ilim. Aday ti salas. O sino? Uwan gayan, anda ko may baga ka na kayo. Madamdaman ton nga bagam, no nyaman day ta. Ingka pa'y sangwan ti sa nga ilim amang ururay kan ka. O sino kaditis sa nga ilig? Ni Karen? Wan, iso? Awan panawin ko kinkuha na mama. No di mo kayat asangwan, ladingitat. Jak tumot kayat ti dumngag, iti kunam nga ibagam kanyak. Anya? Ngam no sangwam ni Karen, dumngag ak tumot, iti kunam nga ibagam kanyak. Agpaiso mama? Wan iho. Nang runa no sa isaya atem, timang sa nga ilikin ni Karen. O sige mama, sangwag ni Karen, kasaritak. Kasarsaritan ti anak ko ni Karen. Di na mo aplinano, ti iya ay ni Karen dito balay. Tapno maividyo ida adwa iti anak ko. Kat adan to ipakita kiti dayjay, Hasmin. Napanon imbabay ni Karen iti anak ko. Kat sinalabay na akasla nakasuswit da adwa. Kasta ti kayat ko, mayat, tabareng, mapamatik ni Hasmin, nga adda relasyon dan adwa. Hasmin, kano nga ron ti plano ni Brandon nga iayda pa nakisarita kada tayaw? Kunanang itawag ng tulatan kanyak, no anya nga aldaw ti Aida tatang. Ala, barang mo saan na nga ron na baybayagan? Tatang, di kay kumaagganat. Kasladak mo't kauman, iti kinagagaryo ang makiasawa akon. Saan mo takas tabalasang ko? Pulos adi ka kaumat anak kakit nga raon. Ngam tay kunadan. Nga uray kasanaw ti kinatindog ti posisyon. Isunto mo't latong palana. Nagyamanak na nakapanaw mo't langan ni Karen mama. May bagak mo't langan ti kayat ko may bagak ka na kayo. Anya nga minti ibagam iho. Ibagamon. Takas iti karikan kay tay. Adum nga kita nyaman nga ibagam.
Akas supapak ti panangsangom kini Karen. Sapay lang ko ma, tandi kaya agong ungat iti ibagak mama. Ibagamon, di na kun paggagaran iho. Kaya't ko mapantayan makisarita iti partido da Hasmin. Ta iti kabita na panahon, kaya't kung agsimpa kami. Anya? Imbaglakit din, tanalapdak tiriknak itay. Katsaan ko anaong tanti anak ko itimbagana. Dakdakas ko manunaong tak. Tama nga lisot pakadadaulan dagiti planok. Sakbay amadanon timbaga ni Brandon nga aldaw. Ngayon kami pandakisin na rita. Nasken ama pamatik da dya Hasmin, aluk-luk kun ti anak ko. Babaan ti panangipakitak iti video da kini Karen. Agpamarangan to, akasla nakasaysaya at unay iti da dya Hasmin. Tapno maalak ti kumpiyansa na kanya. Anya, inton umay alawas pa lang, ti panakisarita da abalayan, balasang kao. Isumati ko na ni Brandon itay imawag tatang. Ngam unay mutan, abalayan adagos ti awag yu iti ina ni Brandon tatang. Isunto patla ti tungpal na. Isu sanayi ko nga ibalikas ken kuwana ti abalayan. Ha? Nay, Ada nagsardang ako iti arubayan tatang. malasin ko na di alugan. Way, tilugan ni abalayan Margaret di nagsardeng ni tarubayan. Isong agpayso tatang. Kitain nyo di saag. Kung nagtupay ka ni Margaret, si kalakit di tigagara na balasang ka. Ala, urayam, nagsarita kaya. Mapana ka o hindi talaw. Apaya nagdardaras mo to na pimanaw ni tatang mo. Itay napasungadan dak, Hasmin. Kwa, gaputa, ado ka no te agur-uray at trabaho na di talon, madam. Nana, hunamlatan kanyak iha. Ha? Aun ang kababain mo't no awagan kayo iti nana, madam. Tapay kuma, anak kababain. Kay kayat ko tinana nga awag mo kanyak. Tapno kasla nasingsingedak pa ken ka. Sige no kasta ti kunayo, nana. Kasta ti kayat ko iha. Anya ka diti ibagayo, nana. Ta nakaumay kayo diti nanumo apagtaengan mi. Gaputa, ada kayat ko ngay bagaken ka iha. Kat sapay la kuma. Tadi ka unay agluksaw, iti pudnuken ka, ha? Ha? Anya ka diti ipudnuyo ako nayo, nana. Panggap, kini Brandon, a boyfriend mo. Ha? Anya ti, may papan kini Brandon, nana. Lukluk-kun na ka, tiyanak ko. Ha? Apay kuma, lukluk-kun na ka kunayo, nana. Idinto ta, agayat unay kanyak ti anak yo. Iso, tiyamom, ngem saan apod no day ta. Lukluk-kun na ka lang, tiyanak ko. Iso nga'y mayak, tama siya nakunay ken ka. Ha? Di kay maawatan, Nana Margaret. Tapno maawatam ti bagbagak. Mabiit lang, tayruar ko ti cellphone ko. Ada ipakita ken ka. Anya nga tati ipakita na kanyak. Adtoy, buyaem toy video. Tapno maawatam dagiti ibagbagak iha. Ni Brandon?
Karen. Isudamot dagitaday ti video, nana. Wan iha, buyaam na imbag. Sinalabay ni Karen, ti boyfriend ko. Gaputasan lang nga siksikat ti girlfriend ti anak ko, no diket. Girlfriend na pa'y ni Karen. Saan? Kinasarita dak, akayat dan tagsimpa. Iso nga imayak, tapno'y pakaamukan ka. Saan na po no dayta? Saan na? Iha, saan ko pag-aayat nga damasaktan ti anak ko, babae. Ang amanya nga ron ti babalin, no nailawan kamot, anangayat kan ko, ana. Diyak lang pagarup. Aluk-lukwan nakmat gayam ti anak yun, Nana Margaret. Sana ko maabumalaot, nga maasyanakan ka, iha. Iswa tinasayaat. Pumanaw ka laengan dito'y lugar tayo. Pumadayo ka. Bareng malipatam tumutlaang ti anak ko. Anya? Tay ko dakon. Masyanakan ka. Kat kayat ko ang mailiwliwag mo ti anak ko. Isa mabitlaang, tadaytad ko ang mabali na makatulong iti panang lipat mo iti anak ko. Anya ti itadyo, Nana Margarita. Adtoy. Awatem daytoy asobre, iha. Anya ti linaon daytoy asobre nga nyawat yun, Nana. Kita... Nagadun a kwarta. Day tataramatom ngo madayo, iha. Diyak kayat nga laan daytoy a kwarta, Nana. Takas lain lakok matante ayat ko. Naawatak daytoy a kantidad. Apay nga me, nakasta ti panunutem. Itod ko atulong kan kaday ta kwarta. Tapno saan kagag problema, iti iadayom, iha. Ladingitag. Diyak kayat nga awatan, Nana. Oray saan mo akayat nga awatan ako nam? Ibatiklatan. Timakder kayon? Inakon, iha. Katsapay la kuma, tamaawatam to ti anak ko. Sige. Talagang imbati na ti kwarta. Nana, alain niyo matla ang timbati yung kwarta. Saanan anang italtalag? Di ang mukit nga po no ni Brandon kanyak, tatang. Saan matgayam? Ala, gusto na ka pa nagsangsangit mo, anak. Nakababain ka na iti panata pa sa hero. Iti panagan anong pumo dito yung bus. Sapay na kuma. Iti papanan tayo ang lugar, tatang. At may liwliwag kunto ni Brandon. May liwliwag mo. Basta ituloy mo ti planom nga agadal. Uwan, tatang. Talaga nga ituloy kun tinalak a kurso. Tadak matan iti may katlo ato kadti kolehiyo iti education. Katintad ni Nana Margarita a kwarta ti gastuag. Sapay la kuma. Tayo pa nagtuloy ko nga agadal. Nadardaras ti pan nakalipat ko kini Brandon. Kablaawan kay ti panagturpos mo ni ti kurso makina maestra balasang ka. Agyaman nagtatang. Kat no may pasakto ti board exam. Kaya't kung agsublita ito ni dyan lugar tayo. Una, agam santo nga tan ngagsakit tinagam mo no makitam to ni Brandon. Damag ko dandani kanupayan aganak ni Karen nga asawa na. Nailiwliwag kunti pa ng loko ni Brandon kanyak tatang.
Isu akayat kung tagsubliti naggapuan tayo a lugar. Karen, iha, may saan na lungpo babae timpas ngay mo. Napintas, akaskan ka. Karen. Apay. Aglablabutab tingiwat mo kan. Kasla. Saanan nga umang-angas ni Karen. Karen! Karen, at tuyak, nga may mananmang sarungkar ken ka dito itanam mo. Masakit para kanya, tinasapang isisina mi tarpad mi iti anak ta. Brandon! Hasmin? Juan, Shaq, nagsubli kami kinitatang dito lugar tayo. Nadamag ko amay sakan anan-anay a maestra. Juan, Brandon, intuloy ko ngamin tinagadal. Kat kaasi ti apo, nakagradwarak, kan nakapasa akmot iti board exam. Congratulations. Agyamanak, kat makipagrik na kadagiti amin anasaam anapasama kiti biyag mo. Siguro, kat inapit mo laeng ti aramid mo. Gapu iti pananglukom kanya kiti. Anit ibagbagam? Saan ka linuko? Sikatin ang luko kanyak. Basta pimanaw kalatan na dinagpakpakala. Iti kaano man, saan ka alinuko, Brandon? Sikatin ang loko kanyak. Ta iti laksid anobya na kon idi, pinatulang payla ang dadya a Karen. Sako la inayat ni Karen, idi awan kan. Ulbod, kat no impabuya pa'y kanyak ni mamang mo day di video asinalabay na ka ni Karen iti mismo abalayo. Yeah. Nag-sweet pa'y. O anya, agulbod ka kadipay laeng. Iti panagrigpun mo kada kami kini Karen. Sana po nuray Tasmin. Iti panangibagam nga dahil pabuyakan ka iti ni mama a video mi ka ni Karen. Nalawagan ti amin kanyak. A pinadakes na ta ni mama. Tapno agsinalang ti dalan ta. Anya? Saan akayat idi ni mama asikat ti asawag? Tani Karen ti kayat nang ikasar ko. Kat nagbaligi. Nagkasar kami. Iso ti akin plano iti panagsina ti dalan ta. Kastagayan. Talagang awan palimad adilumtaw. Pinagpadakes na ta ni mama. Ngamita, nagtugmok manan ti dalan ta. Ket pangasim, palubusan nak amangayat manan ken ka. Aging gaita, sikapay lang ti linaon ti pusok. Kasta akmat, Brandon. Oray siyag. Adda ka pa'y laang iti pusok. Kat siya anugutak. Abaliwan tamanin abuklan ti ayan ayat ta. Gaputasan ko pa nga amo. Nagitindakes sa plano ni Mama Ede. Nagsipngat ti lubong ko. Ngamita, tadimtang ka. Kat naamak ti kinapudno. Naadta anak manan itinamnama. Nakitak manan ti anaraar tinamnama. Nitan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Awan palimod adilumtaw.